Kaseng kasi marbisu haka pratari ujamang kalapan kutno ekasyat sukmen sim kabajulek kemen man lakasnem bat hadu hajar sispa sapo khandai ngut githai soti bat kirang kensai gile shimbenta haka jengshat tenrai balapan long hadu laisngilunter hamadan marbisu. Kini kejengshat jong kaseng kasi marbisu kala sedang haka henry tarik ujamang ya kabalatip kum kasat no kejat ya kabalapan sedang da kejingle niam le rukom ban aingu yo nong bu nong thau ubalathe ikejingker ku haka rep karyang kakot kakya kayo kakon bat ban shong suk shong san bat kadai ru kasat kum shibenta ban penne pensa ya kejingru spa kakol shor ukasi. Yakin dikasat awan ban pensyong kun daw MP Karaja Sabha Profesor Rakesh Sinha kumukong san hakajin lang Menteri Ketenat Arts and Culture kajala ubasan borsulai bat kiwe-kiwe. Haba ajingkren Profesor Sinha ulong bakasat sukmen sim kadai kariti dustur bat jingle tenra jong kari India bat kinong syong syunong jong kari bat kaparthai barok kawe kadai bantip syapang kani kejingsya. Ula pentip banakaliang ju'u unsara yakini kasyat sukmen sim jong kamar bisu syaka Ministry of Culture ke Sorkar India bahkan yo ikejing itu bat yo ikejing aram banang penhe bat penyar syuk-syuk. Habayakran bat Presiden kaseng kasi marbisu uba ar kurba uloong baki riu seng ki badang bat yakanyam kerukom tenra kidang nget bakajat ben riu kadang im kat badang im kariti kedustur bat kijingle nala tenra. Ulaya tu bakat kum kakana samari jong kasem arajar arpawai kidang don hadu henriu spa tali kilong ying kibadang don hapo kanyam tenrai hamar bisu. Mencua hakpor bakaseng kasi marbisu 4 seng. Mencua hali kadon kasyat sinong. Namarba mencua kibadon hakani kasinong kidang dei bet kibadon hakani am terai. Hadin baka jingwan jong ka jingwan len shop jong umsah wah na siliang duriau. Kumta ki rirong ba. Ki long shua jongi. Kila sodei kan. Hadin kejinga penbet bat kaseng kasi kimi. Kita seng yang ni kaseng kasih jongi hang ni hamar bisu haka kata tarik bangal abatai mene kabangong ba arpo tarik bunai ba ar kat kandai spa arpo hang ni asyong jongi ngidon kuma sensus ba ngile hau ni usnem hajar arpoi ngidon kuma hang riu spa yeng kibadai tang kinyam terai kata kentup ya kamar bisu maus mai mar bisu saulat mar bisu umle mar bisu prengsinong Pak ani prengsinong ru kadon hadu lai sinong. Pak antai prengsinong ru idon cibun ma kiriuseng kibabat ya kaniam khasi. Bat antai po trau. Kani ka trau le kadai ka bangin mentale kilanang bun. Bat hakani ka ngila ya penbet ba mari dep kani ka syat le ngin seng no saka kuai ketnak seng antai. Ngin perkano. Oh nakaliang jonga ngapan maaf swa na ki parariuseng baro namar kaseng kasi marbisu kam simpoi perkat ba kinong syat kinpoi hado hajar sispa lai puai ngut angni kibabu ni kidai nasoyong sarkil tersat sarkil namlim nangni namo ngap mo plang mau ko tep ka tersa ka than mo senram cheti ka sarkil mo senram kiba na po sengkimiru kiabun mo lai kiabun ka trai lalong bat is bat west hadu syete syawar kong tong ru kiadon kibawan simenta menta kasni nga ka presiden jong seng simar bisu na kentung pa mi pigi parariuseng kibabat kibakso ela kejong ka tenrai namar kejat benriu kabadon ya kaniam kabadon ya keriti kedustor kedai kejat benriu kabaim
But kejaj beri kepala duk no, ya ke identity, lana ya kata ke culture, ya bom tip show ya culture lejong. Kita kejaj beri ke bayap. Kita ngasong serong, ban pawang ni api, ba mangi kipapat kipakso ya la kejong ketenrai, ya kejong keniam terai. Ngidai kita kibangi ong kiksiu paka jong kunyo tre. Ready. Kaniya Kadai cultural program Ite Nattam. This is one of the best cultural programs I have seen in my life. This represents the core value and community life and cultural utility of the Singh Khasi community. And I think the tradition which is alive in that very small children to the eldest people all together participate in the program. Someone actively participating, others are witnessing the program. I think this is truly representing the India's culture, and I think this program must go to other parts of the country. The people from North India, South India, Western India must know, see the Singh Khasis, this culture program which includes dance, music and community representation of the culture program. And definitely I will take this program to the culture ministry. I will write to the culture ministry and culture minister and even the prime minister and also raise this issue in the parliament that Marbishu's this culture program that includes music, dance and other things should be acknowledged, should be encouraged and also should be given more, financial help so that the new generation should be encouraged in that program. And I would also request this culture program should be exhibited in New Delhi and other parts of the country.